sa ilang opisina na isuspendir ang Sa pinagkas tao ka mag-issue sa war on drugs, palagis man subot ang higit na ang tubig baha noong dinabot pa sa lampas na magiging siya na anas tirong tubig kalayo ang apektado kang kasunod. News Break. Sa headlines kan mga barata panghabon sa Barangay Dayangdang, Siyudad ni Naga, may pinaghahanap ng SUSPEK. Bicol University sa Albay, naka-recibe ng bomb threat, face-to-face class sinuspendir. Waras bridge na nagsusumpay kang BAAO asin IRIGA City, bukas na sa mga motorista. Uya mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Christine Reyes. Matapos madistroso kan Bagyong Christine ang Waras Bridge na nagsusumpay kan Banwaan in BAAO, Camarines Sur asin Syudad in IRIGA. Ngunyan na aldaw, dagos na ining pinagbukasan sa bulos kan trapiko. Kasubagong aga, dagos nang nakaagi ang gabos na klase ng bihikulo hali sa Rinconada area sa bagong haman na Waras Bridge. Natapos naman ang kalbaryo kan mga biyahero pasiring sa Syudad ng IRIGA kung saan kinaipuhan panindang magpasiring sa Nabo, Camarines Sur bago makaabot sa Syudad ng IRIGA. Sa iba pang bareta, binulabog ng bomb threat kasubagong udto ang Bicol University na naging rason para isuspindir ang face-to-face class asin dagos ng paulion ng mga estudyante. Sa official website kan Bicol University, ipinadara ang bomb threat kung saan sinasabing may ibinugtak subot na pampasabog sa nagkapirang gate kan nasabing universidad duman sa Albay. Tulos man nagpuruli ang mga estudyante mientras na pinag-iimbestigaran ini kan mga otoridad. Padagos sa mga bareta, nagkasararo ang mga Bikolano congressmen sa pagtabang sa probinsya kan Masbate na tinamaan kan Bagyong Opong. Mismo ang House Speaker ang nag-atindir sa sibling programa sa pangyayot kan mga Bikolano congressmen. Kabali man sa nagtaon ng mensahe iyo si Camarines Sur 3rd District Congressman Attorney Nelson Legacion. Sinabi kaini na aram kan mga Bikolano leaders kung ano ang sitwasyon kan sarong lugar na tinatamaan ng bagyo asin kung paano ang pagbangon giraray. Most of us who have first-hand experience in leading our respective community to recovery can attest to this, especially former mayors such as Congressman Rizal Laman of Tabaco City, Congressman Adrian Salceda of Pulangi, Albay, and myself of NAGA City. Sa iba pang bareta, ugma si Attorney PJ Barosa sa resolution na pinagsumite ni City Councilor Elmer Baldemoro sa sangguniang panunsod, manungod sa pagtaon ng training sa mga doktor para madeterminaran ang mga nagpapacheck up sa idang mga persons with disability. Susog kay Attorney PJ Barosa, magayon na bako lang sa City Health Office 1, kundi ma-training naman ng doktor sa City Health Office 2 as in Our Lady of Lourdes Infirmary para mas madali na sa mga tugangtang PWD. Ito si pinaka-mayor na katuyuhan kadtong resolution ni Councilor Elmer Baldemoro na bako lang usually kaya ang DOH kaya nagpapaapod ng training ang nakasentro kay Doc Amoranto being the department head ng City Health Office. Sinasabi niya nga bako na dapat ako ang i-train tadakulot na akong ginigibo. So i-training na itong mga doktor na mas nagtataon ng oras na yaon nakatinir sa opisina. Tanganing si PWD, sabi mismo ni Doc Amaranto, dahil magparahanap sa ko, lalo na kung yaon ako sa meeting. Si mga doktor na yaon, permindi, iyo to ang training dyan, as in iyo ang mag-classify, iyo ang mag-healing sa mga PWD para makakuha ng ID. Pulis na pinagpurbara na saksakon kasarong menor de edad sa Police Station No. 3, Naga City Police Office, dai pa nakakasaangat ng formal na reklamo sa SUSPEK. May follow-up report si Cristina Valenzuela. Matapos mag-viral sa social media ang insidente, din pagpurbar na saksakon kang sarong lalaking menor de edad ang duwang pulis na naka-duty sa Naga City Police Station 3, dai pa na isasaangat ang kaso laban sa menor de edad. Ini ang sinabi ni Police Staff Sergeant Robert Aguilion, Assistant Spokesperson kang Naga City Police Office. Hinahalat pa kang PNP ang Certificate of Discernment hali sa Naga City Social Welfare and Development Office bago ini masaangatan ng kaso. Hulit na menor de edad pa ang nasabing sospek.
Alagad nasa kustudiya ini kang Police Station number 3. Pagabot man sa mental capacity kang binatilyo, nasaro sa depensang ginagamit kang pamilya, halat man kang Naga City Police Office na makapagtao nin medical certificate hali mismo sa psychiatrist kang minor de edad. Sa ngunyan po, itong involved na minor de edad duman sa attempted stabbing incident sa Station 3 kanakaaging Domingo. Sa ngunyan po, nasa kustudiya pa siya kang Police Station 3 and may pa pong nagluluwas na discernment o gusto sabihin, dahil pa nagpapaluwas ang CSWD kung iniibagang minor de edad, nag-aaram na kan sa Ginibo. And itong sa edad naman, na-establish na po yan na ini talagang minor de edad. Siguro kung ito bagang may establishment niyo kang birth certificate. So upon presentation, pwede naman ini yung ma-establish. Pero as to the mental capacity, yung saro nga to sa depensa ninda, ang mga kapag patunay lang po kayo, mga kapag certify ang sarong psychiatrist. And pwede nindang i-depensa yan kung may previous medical records iniyo, lalo itong check-up o kaya maintenance ng bulong. So pwede nindang ma-establish. Mientras tanto, pinaglinaw kang Naga City Police Office na depende subuot sa klase kang peligro o pananakot sa buhay kang pulis ang aksyon na sa indang gigibuhon. Kung kaya dai naman kinaipuan maggamit ning badil ang duwang pulis laban sa menor de edad. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, News Break. Kinumpirma ni Police Staff Sergeant Robert Aguilion, Assistant Spokesperson ka Naga City Police Office, na kumpirmadong mga cannabis oil o liquid marijuana ang nakabugtak sa 98 vape na pinag-turned over sa Naga City Police Office matapos ining iwalat kan sarong delivery riders sa sarong tindahan sa J. Hernandez Avenue, Barangay Santa Cruz, Naga City. Ang nasabing mga illegal items ang nakasaray ngunyan sa Forensic Laboratory Office na kaipuhan ang court order para sa disposal kaini. Dagdag pa ni Police Staff Sergeant Aguilion, kung digdi man suwot sa syudad kang Naga isasaangat ang kaso laban sa suspek, asin ni-required kang korte na ibalik ang mga drug items sa syudad. Sa indaman ining kukuanon sa Manila Police District Crime Laboratory Office, alagad na isubot basta-basta ang pagbiyahe kan mga illegal items, sabi ni Police Staff Sergeant Aguilion. Sa ngunyan, Padagos man na hinahanap kang operatiba ang delivery rider na nagwalat subot kan duwang kahon na vape para sa angatan manin magkakanigong kaso. Ito pong tig-surrender sa tuya na mga vape na igwaning suspected na contains cannabis oil. So igwa na pong resulta and gabos po ito, tinest po ng forensic laboratory and gabos po ito nag-positive ng igwaning cannabis oil. So igwang traces. Dahil man po gusto sabihin, 100% ito cannabis oil. Pero dawa sarong patak o 1%, yan man po giraray ay considered as marijuana. And as ano naman po, under RA 9165, ito po ay sarong klase ng prohibited drugs. So it doesn't matter po kung perang percent, pero ang importante po igwaning itong inaputang trace of cannabis oil. Sangon niya yaon po duman, temporary yaon duman sa forensic ini yung mga items, pero kung yaw nigdi ang maisasampang kaso and i-require kang court, pwede po yan ibalik igdi. But ini kaya araw ka yung pag-transport ka mga illegal items, lalo ini yung sa illegal drugs, ini yung covered ini kang kaypuan confidential, kaypuan may security. So dai siya basta-basta binabalik sa tuya. Ini naman po gabos naman po na drug, illegal drug confiscated, hindi po sa mga search warrants, sa bypass operations and other law enforcement operations. Ang gabos po na confiscated illegal items o illegal drugs, ini po nasa pangangalaga po ini kang forensic laboratory and hanggang day pa po nag-order ang court na ini i-dispose o for destruction, yan po yan sa inda. And day man po kaya kumbaga day na nagsasaray kayan ang PNP sa mga stations and sa mga opisina ng mga ebidensya lalo araw sa illegal drugs. So yaon po yan duman ngunyan unless po magkaigwanan ng court order for disposal, saka lang po hindi dispose ngunyan in connection po duman sa delivery rider allegedly. So sinususog na po since igwa naman kita ng mga CCTV camera igdi sa palibot kaning lugar lalo na igdi sa kasentrohan. So sinususog ta po yan para in case na araw nga ikato nag-positive na sa marijuana
itong mga vape, so pwede po itong sampahan ng magkakandigong kaso. Sa iba pang police report, panghahabon sa sarong warehouse sa barangay Dayangdang, Siyudad ni Naga, may suspect ng pinaghahanap ang mga otoridad. Uyang sa kuyang report. Kang nakaaging aldaw, nagpost sa iyang Facebook account si punong barangay Julius Sanchez kan barangay Dayangdang. Ini mapadapit sa panghahabon sa sarong residensya na nakuha ng CCTV footage ang pagsakat sa kudal pasiring sa harong na subuot pinaghahabonan kan mga suspect. Sinabi ni punong barangay Sanchez na may pinaghihiling na silang suspect na may kagibok ang panghahabon na ipaabot naman ninda sa Police Station 5 kung saan pareho man ang sa ilang pinagdududahan na suspect. Hinahalat na lang ninda na formal na magsaangat ng kaso ang may sadirikan harong. Initially po na may na po kita suspect po kung sa itong taong ito. Ako, aram ko naman yan kung sisay, kailang habok ko lang tulos conclude na iyo talaga to. So identify ito talaga na pusikit na paraabon. Pangaralan ko na dyan sa may barangay Balatas. So pig-coordinate ko naman po ini sa Station 5. Positive man, parehas man si Samuyang isip kung sisay ito. So ang advice po kang Station 5, kung willing daw po mag-filing kaso itong harong na pigs sa lakat. So magdumano lang daw po sa Station 5 para i-assist kang investigador. So kailang until now, nag-aalat kami na magbalik itong may kagsadiri kang harong. Alagad hasta ngunyan, dahil ay di nagbabalik. Ang pinaghabunan sa subuot na warehouse o tambakan ng mga gamit kung kaya naging madali sa mga parahabon na maglaog maski sa katahawan ng aldawa. Pero may nagpapagirumdum si punong barangay Sanchez na bantayan asin siguraduhon na nakalak ang mga harong asin nakatago ang mga importanteng gamit para makalikay sa mga parahabon o akyat bahay. Patayan kayong harong na iyan, parang bodega, bako pa talaga. Dating residential siya, kaya lang dahil naman yan iniisaran, ginigibuan na lang tambakan kung ano mga gamit. So iyo yan, siguro naman-manan kang kawatan na mayong tao daw aga o banggi. Kaya sinalakat, ailing tabaga duman, very clear na may niluwas na sarong aluminum door and then itong nakasako da itong mga kabilyang medyo magagabat. Tagaro warehouse dyan karito bagang MRF pero basura kung ano man. So iyan sinahilin ka duman. Kaya sabi ko pero may kumpatanin sa resident team na ang mandatang elemento dahil man yan magibo kung mayong momentum na manghabon. Kaya dapat kita bilang kita residente may obligasyon kita na lambang saro sa tuya na dahil tayo asa gabos sa barangay. Kita mismo magpahiling na dahil kita mahabunan para mayo man talagang maghabon sa tuyang lugar. So, iyo man lang ang permay kumpatanid na magimalugod kitang responsabling residente kang barangay. Day pa man arab ang kabuuan na kantidad na nakuha sa nasabing warehouse. Para sa GNN TV 48, Naga, Cristina Alcanzar Reyes, News Break. Mientras tanto, matapos ang panghabon sa barangay Dayangdang, naging dakulang tabang ang mga CCTV para mabisto ang sa inang pinaghahanap na suspect. Sa ngunyan, igwa ng 31 na CCTV ang barangay Dayangdang. Alagad ang anom igdi ang daisubot nagagana asin nakatalaan na ipahirahay. Ang pagkakaigwa ng CCTV sa barangay ay nakakatabang para maresolbehan ang mga krimen asin ang panghabon. So, hindi po ang naka-install po yung CCTV mo sa barangay 31 channel. Kaya lang, pag-check ko kaso ugma, may anom na medyo nakablock siya karo may raot. So, ipapahilig po yan sa technician kung ano po ang kaipuhan na bakalon para po operating po siyang CCTV. Padagos sa mga bareta, mantinido sa Alert Level 1 ang kamugtakan kan Bulkan Bulusan sa probinsya kan Sorsogon. Alagad may kadikit na aktibidad ini. Kabali na ang siyam na volcanic earthquakes as in 39 tonelada kada aldaw na pinagbugang sulfur dioxide, mantang Padagos na nahihiling ang ground deformation. Mantinido man ang pagbabawal sa paglaog sa 4-kilometer radius permanent danger zone as in sa 2-kilometer extended danger zone. Mientras tanto, kabali sa pinaghahandalan iyo ang biglaan na steam as in na phreatic eruption. Sa iba pang bareta, gigibuon sa October 12 ang NAGA Milo Marathon kung saan inaasahan na 10,000 na partisipantes ang makikidalagan, partikularmente ang mga estudyante na aabuton sa 8,000 runners. Sinabi ni Mr. Francis Barha, organizer kan Milo Marathon,
Padagos ang registration ngunyan sa may Kolping Philippines sa Barangay Haring Kanaaman, Camarines Sur. Idinagdag pa ni Barha ang manggagana sa 21K Marathon ang may tsansang mag-compete sa Iloilo. October 12 po ang National Milo Marathon NAGA leg, which means digdigigibon sa NAGA ang 2025 National Milo Marathon. Around 10,000 runners from different categories. So wakit na po ng 3K, which is the kiddie run, 5K, which is the fun run, 10K is the preparation for a half marathon, and then wakit na ng 21K distance, which is kung sisay po si manggagana dyan, will automatically magre-represent sa National Milo Marathon sa Iloilo para mag-compete duman sa race na gigibuhon. May cut-off time siya. Different tourists would come over sa NAGA just to qualify for this race. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV 48 NAGA News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-followan sa mong official Facebook page, GNN TV 48 NAGA. Padagos kaming mahatod ng mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa mong official YouTube channel, GNN TV 48 NAGA, para updated kita sa mga bareta asin istoryang bidaan Bikolano. Ako po si Crisin Reyes, asin ini ang GNN TV 48 NAGA News Break. Pinagsubo kasi ng opisina na isuspendir ang Sa tao ka mga isyo sa war on drugs, palagis man subot ang higit na ang tubig baha noong binabot pa sa lampag na magitan. siya na anas tirong tubig kalayo ang apektado kang kasunod. News Break. The future is a race. At NAGA College Foundation, we don't just keep up. We set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and market. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Tanga diri ko nababay na GNN TV 48 NAGA. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV 48 NAGA sa Channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang Scan at hintayin. Then, boom! Balik na sa GNN sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV 48 NAGA, Bida ang Bikolano! From dreams to strategy. From passion to profession. What can you be with a marketing degree? We create brands that connect. Be bold, be the brand. Hashtag market your future. It all starts here At the NAGA College Foundation, BSBA Marketing Management. Start your quest to success. Be a Tiger today. Enroll now. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry-ready. Shoot to edit? Dito, from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba? Tiger today. Your quest begins with a single step, where passion meets purpose, and learners
become leaders. This is where champions in healthcare are made with AI-powered, world-class, real-life simulating laboratories, top-tier clinical instructors, healthcare industry innovation-focused curriculum, and skills management. The NAGA College Foundation College of Health Sciences is your premier choice in excellent healthcare education. Change the game. Be a champion. Ano, morag ka? Ano, morag ka? Catch Uragon Basketball League on Uragon Sports TV. Liga ng mga Kampiyon! Every great success story starts with the right foundation, and at NAGA College Foundation, we've been building those stories for years. Here, we don't just teach, we empower. We don't just educate, we inspire. This is where your winning journey begins. Whether you're a dreamer, a doer, or a visionary, NCF is the place that prepares you to achieve greatness. It's not just about the future, it's about today, taking the steps that make you a winner in every sense, with an affordable tuition, quality education, and excellence in 22 sports programs, which NCF only has in a whole BICOL region. At NCF, we've built a system that designed for one thing, your success. The strength of NCF is in its system, a system built for real-world readiness. From modern facilities to internship that bring learning to life, we ensure you gain the skills that matter. It's a system that designed with your future in mind. Join us as we take you through the world-class facilities and departments that have shaped some of the most successful graduates, from leaders in business to innovators and technology to change makers in health and society. The College of Arts and Sciences is where curiosity meets creativity. With state-of-the-art laboratories and innovative curriculum, the students in CAS are not only gaining knowledge, they're creating breakthroughs. At the College of Criminal Justice Education, we turn passion into profession. Our students are immersed in practical training and a real-world application, becoming expert in law enforcement, criminology, and legal studies. The College of Business Management is a breeding ground for future CEOs, entrepreneurs, and business leaders. With cutting-edge facilities and industry partnerships, CBM students are prepared to lead with innovation and vision. At the College of Accountancy and Finance, we are molding future financial leaders with access to modern accounting software, hands-on practice and financial management, and a focus on real-world financial strategies. CAF prepares you to tackle the complexities of global markets. The College of Health Sciences is where tomorrow's healthcare leader takes shape. Whether it's nursing, medical technology, or biology, our students are immersed in the latest technology and real-world medical practices.
At the College of Engineering, we don't just teach you how to solve problems, we teach you how to create solutions. Our students are equipped with the tools and the knowledge to tackle the challenges of tomorrow, from infrastructure to technology and everything in between. The College of Computer Studies is where technology comes to life. Here, students dive deep into software development, IT, and computer professionals to become digital leaders who shape the tech industry. The College of Teacher Education is where future educators learn to inspire, lead, and make a difference. With hands-on teaching opportunities and access to modern teaching tools, SYUDAD students are equipped to become teachers who shape minds and mold future generations. Ready to join the ranks of NCF's successful alumni? Your journey begins here. And we will always be called as tigers with fierce fangs and claws to conquer the burning success. We are the home of the champions. As we create honorable titles and names for our institution, we leap into the future as we engage ourselves into modernity and innovation. Rise with the strength of tigers. Choose NCF. Ano man ang pangarap mo, matutupad yan dito sa NCF. College of Computer Studies, College of Arts and Sciences, College of Teacher Education, College of Accountancy and Finance, College of Business and Management, College of Engineering, College of Health Sciences, College of Criminal Justice Education. Let your quest begin here at the NAGA College Foundation, because we don't just educate, we elevate. Experience NCF high-quality education and be part of the community of champions. Be a tiger now. Leap into the future. At the heart of every dreamer lies a future of limitless possibilities. At NAGA College Foundation, we understand the journey. With proper guidance, inclusive community, and state-of-the-art facilities, your dreams can become a reality. We are a training ground for future innovators, where quality education continues to thrive and service meets excellence. We develop students for more than a career. We equip them with the right skills and attitude to leap into a future of limitless possibilities. Your future is waiting. All you have to do is to begin. Meet your future self and choose NCF.